Om Anubadrah Kertawiantu Wiswata Dumogi Pikayon Sani Becek Rauh Rekisa Genah-genah Sani Mustikayang Titiang Dani Bapak Imadi Susilo Putra Pinake dosen pengampu mata kuliah kemahiran berbicara Sapunika taler Ide Dani pamiarsa Sani Subagio Sadurung titiang matur nyiring sarang sami minayang bakti majaran ide sangyang juase tiantukan asung kertuwaring nugraha ide titiang sapunika taler ide Dani sarang sami prasideng memolihang rahajengan lan rahayuan inggih ide Dani sarang sami tinggala sani becik puniki lugrayang titiang nyinayang dewe wastan titiang pemain liatari titiang saking prodi pendidikan sastra agama lan bahasa Bali inggih ide Dani sareng sami sani mangkin lugrayang titiang ngaturang darmu wecana sani mamude trihi tekarana pinake dasar ke angin ngajegang jagat Bali inggih ide Dani sareng sami yening maosang indik trihi tekarana sani wit saking kunitri kita muah karana tri mateges tiga kita mateges bagia lan karana mateges pengawi Sedados nyani trihite karana inggih punika tiga sani ngawinang bagi utawi ganti. Soroh nyani wantah prahyangan, pawongan, miwah palemahan. Sanika pertama indi prahyangan. Prahyangan inggih punika mapaiketan sang sani meraga Brahmana majaring ide sang Hyang Widiwasa santukan jagat utawi sedaging nyani wantah pemargi ring ide sang Hyang Widiwasa. Iraga ngaturang bakti majaring ide sang Hyang Widiwasa nenten meserana antuk Banten kemanten. Sakewanten mangde prasida kedasarin antuk parilaksana sani becik manut sekali agama lan manah sani lasari. Sani kaping kalih indik pawongan. Pawongan wantah mapaiketan kramu majeng ring kramu sani siasat. Ring jagate sekali mangkin jadmane sampun memati-mati tanpa hubungan. Manut sekadi pikobat sani wenten ring Sari, wenten jadme sani ngemada umang rabin ipun, sani kari mobot okanipun. Ide Dani sarang sami iraga dados manusia, mangde darmu sani kemardiang, mangde prasida mawi guna ring jagate puniki. Sani kaping tiga inggih punika palemahan. Palemahan wantah mapaiketan kramu majeng ring wiwidahan nyani, jagat tur sedagi. Minakadis kadi lempu sanis tateng ngemedalang apahanipun kaperes oleh kramani. Sepatutnya raga nulad pemargi sang Pandawa sani munggoring Mahabharata. Utsahaipun kesarengin oleh Dewi Drupadi sani molihang genah sani panes ngetak. Nanging prasida kadirean jagat Indraprasta sani becik tur ngelanguni. Inggih ide Dani sareng sami jagat Bali ini sampun keloptah kedua negara sani ngawinang hoi gesios wantah sangkaning kramu Bali ini sani ramah budaya Bali sani akeh tur jagat Bali sani asli sani mangkin ngiring tri tekaranane puniki ke angin dasar rikala ngajegang jagat Bali mangde ajeg tur lestari ide Dani sareng sami yening cutetang hitiang daging dan wecanani wau inggih punika trihi tekarana patut kakukuhang tur kalimbakang mangde jagat tur sedaging nyani nemu bagia manut sekadi tertujuan agama Hindu muksartam jagenita yang caididan mangdu nemu bagia rek skala lan skala kedasaren angkudar inggih ide Dani sareng sami wantah asa punika sani prasida aturan titiang menawi teu wenten atur yuning titiang sani nenten maneh ring ase titiang nenas agung renes dan hana wong swasta anules enten wenten jarme sani paripurna semaliha pengabdi titiang dumugi napi sani aturang titiang wenten kenal nyanyi untatin titiang antuk para santi om santi